Ndabasuje inshuti bakunzi bacu mwese mukunda Kaya Empire yambaye ikaze kuri mwese mukunda kandi mukurikira ibiganiro byacu ni inkuru mbi izindutse ivugwa mu mutwe wa mama 23 ndetse na FDLR. Amerika ikaba yafatiye ibihano intasi nkuru za mama 23 na FDLR. Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zafatiye ibihano Colonel John Imaninzenze ukuriye ubutasi bwa gisirikare mu mutwe wa AFC mama 23 na Gustave Kubwayuzwi nka Colonel Sirikov ushinzwe inshingano nk'izo mu mutwe wa FD ndetse akanaba umuyobozi w'ingabo zayo zo mu mutwe udasanzwe. Amerika yavuze ko yafatiye bari bombi ibihano mu rwego rwo gushyigikira gahunda y'amahoro no guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi muri Republique Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga muri Minisiteri y'Imari ya Amerika OFAC mu itangazo byasohoye kuri uyu wa kabiri bikaba byavuze ko aba bombi bayobora imitwe itwaje intwari ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ikaba ifite amateka yo gukora ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari ya Amerika Scott Bessent akaba yavuze ko ubuyobozi bwa President Donald Trump bwiyemeje gushakira umuti ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ikaba impamvu bwafashe biriya abihano. Bavuga ko iyi mitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza urugomo iri kurushaho gukaza ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa no kubangamira inyungu za Amerika muri aka karere. Ibi bihano bikaba bigamije gushyigikira amahoro ndetse no guhagarika kumeneka kw'amaraso. Amerika kandi ikaba yongeye gusaba impande zirebwa n'aya makimbirane kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington ku ya 4 Ukuboza 2025. Muri iri itangazo Washington iri kuvuga ko yiteze ko RDC igomba gusenya umutwe wa FDLR n'indi mitwe bifatanya mu gihe u Rwanda rwo rwasabwe gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare muri Republique Demokarasi ya Kongo ndetse rukarika gushyigikira 23. FDLR yashinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 n'abahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda n'imitwe y'abahezanguni yahungiye muri Kongo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Amerika ivuga ko uyu mutwe wakoze ibikorwa byinshi by'ihohoterwa birimo ubwicanyi, gushora abana mu mirwano, gufata ku ngufu no gushimuta abaturage. Ku ruhande rwa mama 23 Amerika ikaba yavuze ko ari umutwe uyobowe kandi ushyigikiwe n'u Rwanda ukaba ugenzura ibice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Washington ikaba yibukije ko mama 23 yafashe imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 ndetse ko ibikorwa byayo byateje impfu z'abaturage benshi no kuva mu byabo kw'abaturage. Colonel John Imaninzenze wafatiwe ibihano akaba avugwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye ba mama 23 ndetse akaba ari mu bantu ba hafi ba Sultan Makenga usanzwe nawe uri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika n'umuryango w'abibumbye. Ibi bihano rero bisobanura ko imitungo yose y'aba bantu iri muri Amerika cyangwa se igenzurwa n'abanyamerika ihita ifatirwa kandi ko bibujijwe kugirana nabo ubucuruzi cyangwa se indi mikoranire yose y'imari. Amerika yavuze ko intego y'ibi bihano atari uguhana gusa ahubwo ari uguhindura imyitwarire y'ababifatiwe ndetse no gushyigikira inzira y'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo rero intambara yo ikomeje by'umwihariko hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe mahanga yari yatangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFC mama 23 bishobora kurangiza imyaka myinshi y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu byongeye guhinduka mu buryo bwatunguye benshi nyuma y'amasezerano yasinyiwe mu Busuwisi hagati impande zombi. Imirwano ikaba yongeye kubura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Amasasu akaba yongeye kumvikana Ikarehe, Masisi, Rucuru no muri Minembwe. Ibintu rero byatumye benshi bibaza niba ayo masezerano yari amahoro nyayo cyangwa se niba yari uburyo bwo kongera kwisuganya ku rugamba. Ibiganiro rero byabereye i Montreux mu Busuwisi byari bikomeje inzira yari yaratangijwe i Doha muri Qatar.
impande zombi zari zemeye guhagarika imirwano, korohereza ibikorwa by'ubutabazi, kurekura bamwe mu bafunzwe ndetse no gushyiraho uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Kimwe mu bintu byafashwe nk'intambwe ikomeye nuko AFC M23 yemerewe kujya mu rwego rwiswe EGVM, urwego rwari rugamije gukurikirana ndetse no kugenzura ibijyanye n'agahenge. MONUSCO ndetse n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari nabyo rero bikaba byari byitezweho gufasha muri uwo murimo ku rwego mpuzamahanga. Ayo masezerano yakiriwe nk'icyizere gishya. Amerika, Katari, Afurika yunze ubumwe, Togo n'Ubusuwisi byose byari bishyigikiye iyo nzira y'ibiganiro, ariko ikibazo gikomeye cyari kigihari ni iki kutizerana hagati y'impande zombi. Impande zombi rero zakomeje kwitegura intambara mu ibanga rikomeye cyane. Nubwo ku meza ibiganiro bavugaga amahoro, amakuru ava ku rugamba agaragaza ko buri ruhande rwakomeje ibikorwa bya gisirikare. Raporo zitandukanye zagaragaje ko FARDC yakomeje kohereza ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mu bice biri hafi y'imirongo y'urugamba. AFC M23 nayo ikomeza gushimangira ibirindiro byayo no kwimura abarwanyi mu buryo bwihuse. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa kane 2026 FARDC n'imitwe ya Wazalendo bongeye gutera ibice bimwe muri Karehe. AFC M23 nayo ihita isubiza ibitero mu bice bya Ziraro no muri Masisi. Ikibazo rero gikomeye nuko nta ruhande rwifuzaga gusiga urundi rufite imbaraga ku rugamba, kandi buri ruhande rwakekaga ko urundi rushobora kurutera igihe icyo ari cyo cyose. Ibi byatumye rero agahenge kaba nk'ikiruhuko cy'igihe gito aho kuba ihagarikwa ry'intambara nyaryo. Ikibazo cya Wazalendo na FDL rero kikaba gikomeje kuba umutima w'ikibazo. AFC M23 ikaba imaze igihe ishinja leta ya Kongo gukorana n'imitwe nka Wazalendo, FDL ndetse n'indi mitwe twaje intwaro ikorera muri Kivu. Ku ruhande rwa Kinshasa yo ivuga ko Wazalendo ari abaturage bari kwitabara no kurengera igihugu, ariko ikibazo nuko iyo Wazalendo bagabye ibitero kuri AFC M23, AFC M23 ibifata nk'igitero cya FARDC ubwayo. Nicyo rero cyatumye mu gihe ibiganiro byari bikomeje mu Busuwisi, imirwano yakomezaga kubera muri Rucuru, Warikare ndetse na Masisi. Hari naho Wazalendo basubiraga mu duce M23 yari ivuyemo. Ibintu byatumaga AFC M23 ivuga ko amasezerano atubahirizwa. Uvira yabaye ikimenyetso gikomeye cyo kutizerana. Umujyi wa Uvira wabaye kimwe mu bice byateje ubushyamirane bukomeye hagati y'impande zombi. Mu ntangiriro za 2026 AFC M23 yaremeye kuva muri uwo mujyi nyuma y'igitutu mpuzamahanga, ariko nyuma abayobozi ba Kongo batangaje ko abarwanyi ba M23 bagumye ku misozi ikikije Uvira. AFC M23 nayo ivuga ko FARDC yahise yoherezayo ingabo nyinshi ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Ibi rero byatumye buri ruhande rutangira kubona ko urundi rushobora kuba ari gutegura igitero gishya. Mu by'ukuri Uvira yahindutse nk'ahantu herekana neza ko ikibazo kitari cyarakemutse, ahubwo cyari cyarahagaritswe by'agateganyo. Drone n'ikoranabuhanga bishya byahinduye intambara yo muri Kongo ntabwo ikimeze nk'iyo mu myaka ya kera. Uyu munsi drone zirakoreshwa cyane, hari ibitero byo mu kirere ndetse no gukurikirana ibikorwa by'umwanzi hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho. FARDC yagiye ivuga ko yarashe drone za AFC M23 mu gihe AFC M23 nayo yashinjaga FARDC gukoresha drone mu bice igenzura. Ikibazo nuko igikorwa kimwe cya drone gishobora guhita gifatwa nk'igikorwa gikomeye cyo kurenga ku gahenge, bityo imirwano ikongera kubura mu buryo bwihuse. Hari inyungu mpuzamahanga zikomeye rero muri iyi ntambara. Abasesenguzi benshi bavuga ko ikibazo cya Kongo kitakiri ikibazo cy'imbere mu gihugu gusa. Amerika, Ubushinwa, ibihugu byo mu karere ndetse n'amasosiyete mpuzamahanga byose bifite inyungu mu mutungo kamere wa Kongo ushakishwa cyane ku isi. Niyo mpamvu rero ibiganiro by'amahoro bikurikiranwa cyane n'ibihugu bikomeye, ariko nanone buri ruhande rugashaka kugumana imbaraga ku butaka. Hari abavuga ko ibiganiro byabaye uburyo bwo kugabanya igitutu mpuzamahanga no kubona igihe cyo kongera kwisuganya. Nubwo rero ibiganiro bikomeje, amahoro arambye aracyari kure. Impamvu nuko impande zombi zidafitanye icyizere, imitwe itwaje intwaro iracyari myinshi, abaturage bakomeje guhunga, kandi buri ruhande ruracyashaka kugira imbaraga za gisirikare mbere yo kwemera ibiganiro bikomeye. Uyu munsi rero agahenge kariho
ku mpapuro ariko ku rugamba ibintu bikomeje kudogera kandi ikibazo benshi bibaza ni iki, ese ibiganiro byo mu Busuwisi bizongera gutanga icyizere gishya cyangwa Kongo iri kwinjira mu kindi cyiciro gikomeye cy'intambara? Icyo nicyo isi yose ikomeje gukurikirana muri aya masezerano ndetse no muri aya masaha, by'umwihariko hagati ya AFC M23 na FARDC, mu gihe iminembweho inka zigera kuri 28 z'abaturage zo zarashwe na drone. Nk'uko amakuru dukura hariya hagaragaza ko ibitero by'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byibasiye ahitwa Gakenke, Karingi na Bidegu muri Kivu y'Amajyepfo, bihitana inka nyinshi z'abaturage. Umwe mu ofisiye b'umutwe wa MRDP twirwaneho urinda Minembwe, Colonel Fidel Rugabo, akaba avuga ko ibyo bitero byakozwe hakoreshejwe za drone. Avuga ko ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero muri komine Minembwe iri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo no mu nkengero zayo zifashishije intwaro zirimo drone z'ubwiyahuzi. Akavuga ko ku munsi w'ejo kuwa kabiri drone za leta ya Kongo zarashe inka 28 mu gace ka Gitavi, maze abashumba bahungira mu bashyamba. Agakomeza avuga ko mu cyumweru gishize abagore babiri bari bavuye mu murima bataha, nabo drone zigera kuri 7 zabirukankanye zishaka kubarasa ariko bakizwa no kwihisha mu ishyamba ngo bavuyemo ahagana isaa 2 z'ijoro. Rugaba rero akavuga ko kuri ubu nta muturage ukigenda ahabona kuko iyo ingabo za leta zimubonye zitamurashisha isasu gusa. Uyu musirikare agasobanura ko ingabo za leta zitera ibirindiro bya twirwanaho ari nako zirasa abaturage. Kuri ubu rero uko intambara ihindura isura ni nako Kinshasa ihindura ubwoko bwa drone ikoresha, nk'uko Rugabo akomeje kugenda bivuga. Andi makuru avuga ko hari ingabo zaraye zambutse ziturutse i Rumonge mu Burundi, aho ziteganyijwe kwiyunga n'izavuye i Bubembe, Fizi ndetse na Baraka. Muri zo harimo batayo ya Hibu na Special Force, bose bakaba biteguye kugaba ibitero bihuriweho bigamije gufata Minembwe. Mukomeza mukurikire Kweya Empire, amakuru agezweho.